bamwe baribaza abandi ntibasobanukirwe. Ese ibi wari ubizi? Dogiteri Nsabi na Bijobija ni bamwe mu banyarwanda batunze agatubutse bavanye ku mbuga nkoranyambaga. Ese ibi babigezeho bate? Babibonye bate? Baciye mu zihe nzira? Gusa baciye mu nzira zigoranye. Ibyo tugiye kureba mu kiganiro kirambuye tugiye kunyuza kuri iyi channel ya John P 250. Gusa mbere yuko dukomeza, banza ukore subscribe, like, share and comment n'abandi babashe kumenya ibyo abandi bari batazi. Njye John P artist, reka dukomeze n'ikiganiro kirambuye. Gusa ntuze gucikwa. Buri mufano ubajije akubwira ko Nsabi ari gutunza amafaranga menshi, undi akakubwira ngo ni Bijobija utunze menshi. Ese ibi nibyo cyangwa ntari byo? Gusa muri make tugendeye n'ukuntu bunguka mu mafaranga, twakoze ibarura nk'inyamakuru Igihe n'ibindi binyamakuru bitandukanye byakoze ibarura bisanga muri aba bakomediye babiri ari Dogiteri Nsabi utunze yatubutse, kuko yakiniye cyano nyinshi, akina no mu Torero Indamutsa, akina n'ahandi hatandukanye. Ese nawe urabyemera? Reka tugende n'imitungo yabo batunze, ubundi ho uhite wibaza umuntu waba utunze amafaranga menshi n'imitungo myinshi naho bakina n'umuntu wagafashe bwa mbere. Reka dukomeze. Aba bombi baje gukina komedi, batangiye komedi mu mwaka wa 2018, gusa bamenyekanye mu mwaka wa 2023 hafi na 23. Bamenyekanishijwe n'uwo bita Kiramani, abashira muri Kiramani Empire. N'indi cyane yabamenyekanishije niyo bita Irebero TV, bafatanyijemo n'itsinda rigari ry'umuryango mukuru. Dogiteri Nsabi abarirwa umutungo uhanye n'amafaranga miliyoni 250 z'amafaranga y'u Rwanda, yakoreye mu bintu bitandukanye. Channel ze zonyine zimwinjiriza amafaranga ari hagati ya miliyoni 8 ku kwezi, aho channel ye ya nyayo ariyo Dogiteri Nsabi imwinjiriza hagati ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda, utari wakuramo amafaranga hemba abagenzi be bakinana. Izindi cyanakinira abasha kuzikuramo miliyoni 4 ku kwezi z'amafaranga y'u Rwanda, waziteranya ugasanga zigera muri miliyoni 9, udasema amakampani yamamariza n'ibindi bitandukanye. Kandi Dogiteri Nsabi afite imodoka agendamo, afite inzu hano i Musanze mu murenge wa Muhoza ihagaze miliyoni 280 z'amafaranga y'u Rwanda, afite ishamba rihagaze miliyoni 90 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubaza umutungo we wose usanga atunze miliyoni 500 ziri kurengaho z'amafaranga y'u Rwanda, kandi aracyafite n'ibindi abasha kugura bikimutegereje imbere. Dogiteri Nsabi yatangiye urugendo rwe mu mwaka wa 2023 niho yamenyekanishije nk'umunyamwuga, aho avuga ko yarangije kwiga akabura akazi agahita yishora mu bintu bya komedi, kuko ngo ibintu bya komedi ari n'impano ye, babikinaga ku ishuri. Kandi Dogiteri Nsabi si impano ya komedi gusa afite n'indi mpano yo guhanga imivugo, agahanga n'ibindi bitandukanye. Afite impano yo kuririmba, afite n'impano nyinshi zo kubyina n'izindi zitandukanye. Dogiteri Nsabi ibi byose yarabyirengagije, aravuga ati ngomba gushora muri komedi, ntahomba n'icyo uzabyimenyera, kuko udashoye ntago ashobora kunguka. Rero ibyo bya Dogiteri Nsabi n'urugendo rwe, amazina ye bamwita Nsabimana Eric, yavukiye hano mu murenge wa Muhoza, hano ahagana mu Bereshi rya 5. Dogiteri Nsabi nuko yaje gukira aza kuba umuherwe gucu, ubu ngubu ari mu matunza agatubutse mu bakomediye b'u Rwanda. Bijobija nawe n'umukomediye nyarwanda, bamwita Bijobija Gregoire, mwamumenye kuri iryo zina, ariko afite n'andi mazina ye ya nyayo yiswe n'ababyeyi. Bijobija atunza amafaranga arenga miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda, ari munsi gato ya Dogiteri Nsabi utunze miliyoni 500. Aga mafaranga agakura ahantu hatandukanye. Bijobija akinira Bijobija Comedy, aho Bijobija Comedy abasha gukura miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi, nk'uko buri kwezi utarakuramo amafaranga ahemba abakomediye bagenzi be bakinana. Bijobija kandi umusanga ku macana arenga 15 abasha gukinira, kandi bose bamuhemba amafaranga atubutse. Ugiye kuyateranya yose usanga Bijobija ku kwezi abasha gufata miliyoni 8,500 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni sibi gusa Bijobija afite. Bijobija kuko akina no mu Torero Indamutsa, kandi mu Torero Indamutsa babasha gufata amafaranga atubutse abakinyi bose bakinamo.
Bijobija afite imodoka ibarirwa miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite inzu hano mu murenge wa Muhoza ibarirwa miliyoni 170 z'amafaranga y'u Rwanda. Kandi afite na hegitari y'isambu ibarirwa agaciro ka miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Umva ubukire bw'aba bakomedi ko ari babiri mu gihe gito batangiye bakaba bafite agatubutse gangana gutya. Ese wowe uratekereza ko nubitangira uzabashe kunguka gutya? Bamwe baratekereza bati hari umenya baje kuzimu, abandi bagatekereza ko ibi bintu bidashoboka, abantu batatunga amafaranga angana gutya. Abantu babiri badutse vuba bafite impano zo gusetsa ku rubyiniro, bafite agatubutse kangana gutya, kandi abandi babimaze imyaka 20 barabuze amafaranga. Ese wowe uratekereza ko bitangiye guca amafaranga wagabona wabasha kuyageraho? Nje di John P Artist tubashakira amakuru y'ibyabere hirya no hino, ibyo wari utazi ukabasha kubimenya. Gusa kora subscribe, like, share and comment, ubundi ho dukomeze tubana umenye ubutungo bw'abakomediye nyarwanda, abahanzi nyarwanda n'ibindi byamamare bitandukanye byamamaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ese nawe wari ubizi? Gusa aba bakomediye baracyakomeje urugendo rwabo. Si ibi gusa, bakomeje urugendo gukora ibitaramo ahantu hatandukanye, aho babasha kuja gukina muri Genesis Comedy bagakuramo yatubutse, bagakuramo abafana batandukanye. Mu minsi mike ishize baje gukora igitaramo cyabo mu gihugu cy'Abagande. Mu gihugu cy'Abagande babasha gukura amafaranga atubutse, bajanye n'umuhanzi nyarwanda ukorera mu karere ka Musanze bita Dizopi Handa Pro wo mu karere ka Musanze, uririmba indirimbo za Afrobeat ziri mu njyana y'ururimi nyarwanda. Aba baracyadufite uko habazigenzura dusanga mu myaka 5 iraza aba bakomediye Dr Nsabi araba afite amafaranga barirwa muri miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda, hafi akaba miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Bijobija ufite impano ikomeye, ngubu uri guhatana na Dr Nsabi ushobora kumuhiga. We twarabaze dusanga mu myaka ine izaza ashobora kuzabarusha Dr Nsabi ubutunzi. Aho twaramubariye dusanga ashobora kuba afite miliyoni zirenga 800 z'amafaranga y'u Rwanda akura ku rubuga rwa YouTube. Ese wowe bakubariye wabona mu myaka ine izaza uzafite amafaranga ngahe? Ngayo rero nuko imitungo yari ihagaze. Gusa mbere yuko mbabwira ati bye bye, banza umerebe neza niba wakoze subscribe, share and comment, nabandi babashe kumenya iki kiganiro, ubundi dukomeze tubana. Jerry John P Artist, bye bye, mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Duhurire ku kindi cyamamare gikurikira. Bye bye, hasta la vista.